Kia ora, nau mai hoki mai ki kupu te wā. Welcome to week 4 of Bubble Life. And if you're just joining us, nau mai haere mai ki kupu te wā. Ko Jess tōku ingoa, ko au te mātanga hōtaka taiohi tamariki Māori kei ngā whare pukapuka o Tauranga Moana. Welcome to Kupu o te Wā. My name is Jess, and I am the Children and Teen Māori Program Specialist at the Tauranga City Libraries. Each week I've introduced e rua ngā kupu hou. But before I introduce our words today, let's recap. He hoki ngā mahara. In week 1, tā tātou wiki tuatahi, e rua ngā kupu hou. Tā tātou kupu tuatahi mo tērā wiki, whakamoho ao. Isolation. Whakamoho ao. Isolation. Tā tātou kupu tuarua mo tērā wiki, huaketo korona. Coronavirus. Huaketo korona. Coronavirus. I tā tātou wiki tuarua, tā tātou kupu tuatahi mo tērā wiki, mate uruta. Pandemic. Mate uruta. Pandemic. And remember, we introduced the tohu tō, the macron. That indicates a longer sound over the vowel. Tā tātou kupu tuarua mo tērā wiki, mare mare. Cough. Mare mare. Cough. I tērā wiki, tā tātou kupu tuatahi, rāhui. Prohibited. Out of bounds. Rāhui. Prohibited. Out of bounds. Again, we've got a macron, a tohu tō, for that longer sound. And we've also got the E. I. Tā tātou kupu tuarua mo tērā wiki, āhuru mōwai. Safe haven. Āhuru mōwai. Safe haven. A tātou kupu mo tēnei wiki, te wiki tua whā o te noho whakamoho ao. Tā tātou kupu tuatahi, miru miru. Mi, ru, mi, ru. Anō? Mi, ru, mi, ru. Miru miru. Bubble. Ka noho tātou i tā tātou, miru miru. Bubble. Tā tātou kupu tuarua mo tēnei rā, maumahara.